ҳар ҳол ин насли мо ки дар замони гузариш кору пайкор дошту тақдир моро ба ҳамин давра рост овард, чӣ тавре ки устод Урун Кӯҳзод ёдовар мешаванд, ин насли бадбахте ки на гузашта қабулашон дорад, на оянда онҳоро мепазирад. ҳақиқатан чунин аст ва ин дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳам эътироф шудааст ки насли замони гузариш ҳақиқатан насли хушбахт буда наметавонад. шумо тасаввур кунед ки вақте мо по ба майдони адабиёт гузоштем, нобасомониҳо оғоз ёфтанд, чунки ҳамун вақти ғулули ҷавониҳои мо роҳбари собиқ шӯравии абарқудрат ки шашяки рӯи заминро зери тасарруф қарор дошт, яъне Леонид Ильич Брежнев аз дунё гузаштанду нобасомониҳо оғоз ёфтанд. баъд почогардишҳо сар шуд ва мо 10 почогардишро ёд дорем ки аслан бисёри наслҳо як почогардишро ҳам ёд надоранд. масалан насли замони истиқлол ки аз соли 92 ин тараф ба дунё омаданд, фақат роҳбарии як касро дар Тоҷикистон диданду мушоҳида карданд. мо беш аз 10 почогардишро дидем ва абарқудрате ки дунёро ба ҳайрат гузошта буд ва чӣ тавре ёдовар шудем, шашраки рӯи заминро фаро гирифта буд, пош хӯрд. онҳое ки дар он замон кору пайкор доштанд, замони демократхоҳиву озодихоҳиву истиқлолталабиро қабул надоштанд ва инҳо гузаштаро намедонистанд ва қабул кардан намехостанд ва ояндаро тамом ба таври худ дидаву сохтанӣ буданд. ва мутаассифона дар ин байн ҳақиқатан ҳам суд бадбахтиҳои каснодиду гӯшношинид пеш омад. ҳамун мамлакате ки дунё аз ҳайбати он дар тарси воҳимат қарор дошт, шикаст, пош хӯрд ва то имрӯз гирду ҷамъ овардани он ҳатто дар гӯшаҳои дунё муяссар нашуда истодааст. ба қисматҳои алоҳида тақсим шуду инҷо мамлакатҳои хурду бузурги зиёде пайдо шуданд ва хусуматҳо доман паҳн карданд ва аксарияти вазнинӣ дар сари эҷод омада қарор гирифт, чунки онҳое ки эҷод мекарданд дигар онҳоро мувофиқи хоҳишу талабу дархости онҳое ки пештар зиндагӣ доштанд ин давраро диданд ва ё ояндаро сохтан мехостанд, ҳеҷ мувофиқат намекард. барои ҳамин мардум аз эҷод дур шуд, ҳатто то андозае нисбат ба ин амали мондагор як кароҳат дар вуҷуди мардум пайдо шуд ва ҳамин сабаб гашт ки мардум аксарияти сокинони диёри мо масалан аз хондан дур шуданд. вале новаста ба ин мо вазифа дорем ки барои маърифати азалии сокинони диёрро бедор кардан ба эҷод таваҷҷуҳи хоса дошта бошем, бо муҳаббати созандаи эҷодӣ кору пайкор кунем ва бояд роҳи ҳалли масъаларо ёфта бояд хонандаи адабиёти тоҷикро аз дигар ба адабиёт ҷалб намоем. ман чӣ тавре ки ёдовар шудам, баъди ин таҷрибаи талхи аз сар гузаронда, баъди ин умри дар ин қадар кашмакашу заду хурду даҳшатҳо пеш омадаро пушти сар кардан, ба хулосае омадам ки наҷоти мо дар ишқи мост, дар муҳаббати созандагӣ ва эҷоди мост. барои ҳамин ман гарчанде ки дар китобат чун дигар ҳамсолону ҳамзамонону ҳаммаслаконам муваффақ нагаштам, гарчанде ки беш аз 400 асари хурду калонамро ба хонандаи замон ба ҳар шакл намуд пешниҳод кардам, вале бозам дар сари пирӣ, дар вақти ба нафақа расидан ки имрӯз камоли давлати умр фаро расида, ман дар лаҳзаи нафақа, яъне дар лаҳзаи истироҳати гӯё сари пирӣ қарор додам, ба хулосае омадам ки ҳуқуқи маънавӣ дар ҷо истода покуфтан надорам. бояд тамоми он чизро ки дидам, мушоҳида кардам, ба хулоса омадам, чун Михаил Шолохов дар Дониёром китобат карда бошам. вале мутаассифона
خواننده زمانی ما به کتاب توجه ندارد و اکنون راهی نو رو پیش گرفتم. اون چی رو که کتابت میکردم در شکل مجموعه تیار کرده به خواننده زمان پیشنهاد کردم و خواننده پیدا نکرد به طور ویدیویی به طور نقل قصه پیشنهاد سازم. یعنی و شما همزمانانی همزبانی همدل و دور و نزدیک من با حرف عشق در زبان با یک بغل عشق با محبت پرسوزی به هم آیه ها به استقبال شما میبرایم و البته در اینجا کمک و دستگیری و مصلحت همکاری دائمی شما ضرور است که ما بازم خطا نکنیم، یک جایه به مقصدهای راه پیش گیریم که آینده های ما و شما از رفتار و گفتار و کردار و ایجادمان افتخار داشته باشند. در جنبستی نخست نمایشی حرف عشق من میخواهم یک بار دیگر همون فرموده لسان الغیب خواجه دلارگاه را خاطر رسان کرده باشم که محض همین عشق سوزنده ما را میسوزد و میسازد. هر آن کسی که در این حلقه زنده نیست به عشق و او نمرده به فتوای من نماز اندیشه خاصیت ولیزاده چند لحظه نازکی زندگی شخصی مرا پیش نظرم آورد. در دهه در همسایگی ما موسفیدی دامن 90 ساله زندگی میکرد، کار و پیکار داشتی. در دامن 90 قرار گرفته و او یگان وقت قرار نداشت. زین میکشید، قمچین میتراشید، لجام میکشید، حتی تماکو کاشته خودش ناز میساخت. حتی ما رو هم که بچه نو و زندگی قدم برداشته بودیم و همکاری دعوت میکرد و ما از کار و پیکاری او بهره هم میبردیم، حتی بعضا نوسوار هم استفاده میکردیم و دامن 20 سال من شاهد چسب و تلاش زندگی او بودم. و بعد او پسر کلانش بابای خال احمد به جای او خواجگی را سروری میکرد. کلان آیله گویا و امر تقدیر انتخاب یا تعیین شد. با ما از 70 سال بیش عمر دید و از عالم گذشت. بعد بچه کلانی بابای خال احمد سید احمد خاندار شد، کودکدار شد، فرزندان او فرزندار شدند و او هم از دنیا گذشت. تصور کنید که در پیش نظر من که امروز نمیدونم را چقدر بها گذار کنم، یعنی 90 ساله موسفید رو که 20 سال حیاتیم رو یاد دارم در پیش نظرم کار و پیکار داشت. 70 ساله موسفید فرزندی او را دیدم که شاید 30 سال زیادتر او رو همچون یک مرد میدان میدم و حتی
дар вақти бачагиҳо ман бо ӯ дар деҳа подабонӣ ҳам кардам. баъдан фарзанди ӯ ки ман беш аз 40 соли ҳаёти ӯро ёд доштам, анаку фарзандони онҳое ки пешаш зиёда аз 20 сол ва баъди ӯ бо 4-5 соли дигар набираву абираҳошон кору пайкор доранд. ва ман ба андеша афтодам ки худи ман чанд сола бошам.